Bazalwane ufakazi bami ngizofaka ngiqale ngisho labazalwane uma Mnikathi egatsheni eMafakatini ngaphansi kwaMvangeli. Bazalwane ngizobabaza amandla kaNkulunkulu ngisahleli phansi ngithi ngikwazi ukuthula nalento uNkulunkulu angenzele yona esingigqilaze isikhathi eside kakhulu. Mina bazalwane ngaphenduka ngisemusha ngibusa uNkulunkulu ngathola iVangeli ngoba ngangigqilazeke kakhulu ngishwa yimoya. Ngabe sengihlangana nelinye ibandla engeke ngikwazi ukulisho lana. Lapho bazalwane sasifunda izono sasenza yonke into kodwa imoya yayingangekile. Kaze ngangena emshadweni ngihamba nalento ngikhumbula kukhona la ngasho khona ngathi uNkulunkulu ngoba ngisindisiwe kungani nomoya ungangikhululi ngoba ngumntwana wakho kungani lokulandelwa ile moya yokucindezeleka. Ngaze ngacabanga ukuthi ngelinye ilanga ungcono uNkulunkulu ungithathe ukuthi ngiphile impilo. Ngomusa kaNkulunkulu ngoba ngithintwa yile sihloko sale nkonzo zabafundisi ukuthi uNkulunkulu unecebo ngempilo zethu. Angibheke emuva ukuthi uNkulunkulu angisuse khona ngiyamlungisa ngiyambabaza kakhulu ngamandla akhe ngoba sashiya kuleli bandla end of 2018 sahamba sayohlala ekhaya sahlangana isikhashanyana sabuye kwapheke endleleni angaphosisi iminyaka yamithathu sihleli singakhozi kodwa nginaloko enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu sifezele ibandla esizokwenza khona la sikhoze khona sikhululekile ngoba ngangivakashele emabandleni ahlukahlukene kodwa nje ngayingayitholi leyo peace enhlizweni yami ukuthi kungangeke ikhaxa ukuthi ngempela ile bandla kufanele ukuthi ngiyakhonza kulona. Kwathi ngo-2022 angaphosisi mhlambe end of September noma ngaboSeptemba sahlangana-ke nebandla eNtabeni kaJehova kuyabonelela. Kwathi ngifika lapho angifuni uqamba bazalwane ngazwela enhlizweni yami ukuthi nali ibandla ebengiyidinga empilweni yami. Ngaso sonke lesi sikhathi ngihlele ekhaya ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi usisiphile ibandla kufanele sikhonze lona eNtabeni kaJehova. Ngisaqhubeka ngacela ngicela uMamzulu khona umzalwane uma kuthiwa uMakasibonele wathi uyathanda yini ukujoyina ukhayelezi ngathi hayi bangijulisa ngathola leli itshumayelo zababumfukande ngoba kuyethumeleni itshumayelo zibeziningi izono izinto ezikanjalo nokuthi umkhuleko wakuvulwa kanjani. Bazalwane ukhona la afika khona ekhuluma khona ngokuthi ukuze imoya ubone ulandelwa imoya ungesona esibambelele kuwena ufuna ubheke emuva la ukuthi ukhule kanjani. Mina ngakhula kakhulu ngikhuliswa kakhulu ngenyanga njengoba ngisho ukuthi ngangiwumuntu ocindezela ukuhlupha kakhulu. Wathi ubaba uma esho ukuthi kufanele sibale phansi bazalwana ngifuna uqamba amanga since ngaqala ukubhala phansi sukelele emncane ngaqala phansi izono zami zonke sukela ngikhula kuseyingane uNkulunkulu engambulela ngasibhala phansi kusukela ngalolo suku kwaphela ucindezelo waphela kusukela ngalolo suku ngangizwa uphisi ngathi uNkulunkulu ngiyakubonga ingakho ngizomdumisa uNkulunkulu ngimbonga uNkulunkulu ngithi akekho njengaye lokhu ufana naye uJesu Kristu inkosi.